Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, orang dahar di ayam rica-rica pedas, terus ya lalaban ayam kulu bangkung, jengkol ngora, sambal terasi, terong bulat, kerupuk juga kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Yuk langsung dicobaan bayi rica-rica ayamna. Pedas, bismillahirrahmanirrahim. Tulangnya yang santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kulit kangkung nih guys. Kayak mantap amat guys. Kalau nggak, saya cuma sambal terasi.
Oke guys, semuanya sudah habis, tinggal nyisa jengkol ngora. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.